يا سيدنا يا حبيبنا يا سيدنا يا حبيبنا سيد إنسان yang mulia Gunasih Allah Rabbana yang mengatili putih ban intan selawat salam Rabbana yang berrahmat kemandum hamba yang berbahagia assalamualaikum latifatan dengan kaya batin senang mukallil Mustafa ya Sayyidana ya Habibana ya Sayyidana ya Habibana يا سيدنا يا حبيبنا يا سيدنا يا حبيبنا Rabiul Awal 12 hari lahiran Nabi kena udunya Nabi Muhammad perintah Rabbi risalah liubah Rabiul Awal 12 hari lahiran Nabi kena udunya Nabi Muhammad oleh Nabi perintah Rabbi risalah liubah Ya Sayyidana Ya Habibana يا حبيبنا يا سيدنا يا حبيبنا يا سيدنا يا حبيبنا Nepegat akhlak budi pekerti derajat tinggi agama Islam derajat ke kaum hawa bedi zalimi jibran kabar derajat ke kaum hawa bedi zalimi jibran Ya Sayyidana Ya Habibana Ya Sayyidana Ya Habibana Ya Sayyidana Ya Habibana Ya Sayyidana Ya Habibana Jasa Maulana Raya melimpah bergata kebar di dalam dada penutup Rasul pebut berikhlas Insya Allah hiduplah meridha Assalamualaikum warahmatullahi